amakuru yazamutse muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu avuye i Barcelona arambwira ko Rafinha yasotse mu kibuga afite akabazo k'imvune agiye kujya hanze ibyumweru bitatu byanze bikunze Afrika agiye kurwara umutwe muri iyi minsi mbere yo kujya muri international break aho mu bikinire kubura Rafinha kuri umutoza Hans Flick ntago ari ibintu byiza kuko ni umusore umaze igihe amufasha cyane. Twahoze tugaruka ku mibare ye, umwaka ushize yari impressive, uruhare rw'ibitego hafi 61 muri sezo. Umwaka ushize yari umwe mu bakinnyi muri FC Barcelona bagize uruhare rw'ibitego byinshi, ahubwo yari nawe abandi bagakurikira. N'iyi sezo yari yaratangiye neza nubwo anatarabo wundi neza cyane w'umwaka ushize, ariko still Rafinha yararimo afasha ikipe ya FC Barcelona muri match 7 yaramaze kwitsindira ibitego 3, atanga imipiri 2 ivamo ibitego, n'uruhare rw'ibitego 5 muri match 7, yarimo ibitego 3 muri shampiyona muri match 6, yewe na assist 2. So yararimo amufasha cyane muri iki gihe, yararimo amufasha mu gihe adafite Lamine Yamal, yararimo amukinisha ku ruhande rw'iburyo. No mu minsi yashize mu gihe Rashford yari atarafatisha neza cyane, n'undi niwe watangiye akina ibumoso nk'ibisanzwe nk'uko yakinaga umwaka ushize. Yari yanamugerageje mu mukino bakinnye, ndumva ari match ya Rayo Vallecano, asa nk'umukinisha nka nimero 10 ngarebe bivamo, kubera icyo gihe Dani Olmo yari ataraba neza na Fermin Lopez barafite utuntu two tunoke, aza kumukinisha nka nimero 10. Still ni umukinnyi nyine Hans Flick yakinaga afite umwanya we uko byagenda kose mu kibuga, yaba muri batatu b'imbere yaba muri batatu bo hagati, hose yabaga yamukoresha. So nekeza ko rero kumubura abuze igihaha, umwe mu basore bafite igihaha mu mikinire ya FC Barcelona, umwe mu basore ba pressinga, umwe mu basore birukanka cyane muri ya mikinire Hans Flick, akenera transition ko rimwe na rimwe zihuta kuruta kuba zagenda gake mu gihe bageze imbere y'izamu. Rafinha amufashaga muri ibyo bintu bikomeye cyane, rero kumubura ntago ari byiza, ntago ari inkuru nziza kuri Hans Flick. Ariko muri ibi byumweru bitatu ugiye kureba ntago ari buze ko basibamo match nyinshi cyane, kuko FC Barcelona mu gihe kitarambiranye international break iraza kubitangiye. Bisobanuye ko match yamubura yaba ari match ya Real Sociedad bafite muri iyi weekend, yaba ari match ya Paris Saint-Germain bafite kuwa gatatu mu cyumweru gitaha, yaba ari na match ya FC Sevilla bazakina tariki 5 azaba ari ku cyumweru muri weekend izakurikira ingi. Zaba ari match 3 zonyine bakatajyamo trêve international, akazagaruka kuri match ya Le 18 bakina na Girona. Rafinha ku byumweru bitatu bizaba byararangiye yazagaruka mu kibuga. Bisobanuye ko match zakurikira arimo Olympiacos na Real Madrid bazahita basura izo match, nta kabuza Rafinha yazaba yagarutse. So nekeza ko rero kumubura ni ikibazo gikomeye, ariko nanone agendeye navuga in timing nziza kuko agiye Lamine Yamal agaruka. Niyo nkuru nziza irimo, agiye Lamine Yamal agaruka. Iyo aza kuba yaravunitse na Lamine Yamal yaravunitse, ko Lamine Yamal abantu bariske amaze imikino 3 adakina, ntago byari kuba ari byiza kuri Hans Flick. Ariko kuba Lamine agarutse arongera amufashe n'ubundi muri ruhande rw'iburyo naho yaramaze iminsi akina. Bisobanuye ku ruhande rw'ibumoso n'ubundi Rashford araza kurugumana, ahagaze neza hagati mu kibuga mu gihe Fermin Lopez adahari. Dani Olmo na ba Pedri na ba Frank de Jong baraza gukomeza basunike imbere, n'undi Robert Lewandowski amaze kugaruka fitness wise, yamaze kongera kuba wundi neza, yaramaze iminsi nawe afite ibibazo by'ama fitness kubera ibibazo by'imvune yasozanije umwaka w'imikino, ntago byatuma gakina bihoraho muri iyi minsi muri equipe ya FC Barcelona. So nekereza ko byari kubabaje cyane yaba ari nka byindi by'umwaka ushize badafite umuwinga wundi wo ku ruhande rw'ibumoso. Yego, ariko ubu ngubu ko bafite Rashford urimo ukora neza, nabo twahoze tugarukaho ejo bundi mu by'amazi iminsi akora, dusanga arimo arakora neza muri match enye zitambutse, atsinze ibitego 2, atanga imipira 2 ivamo ibitego, no ku mugoroba yatanze umupira uvamo igitego cya Araujo, uruhare rw'ibitego 4 muri match enye kuri Rashford. Nekereza ko muri ino absence ya Rafinha ya stepping in akaba agira icyo afasha Barca. Rafinha hanze ibyumweru bitatu mvune yagize kuri uyu mugoroba. Gusa Regan muvandimwe witwa Yohani Garcia nawe yagize ikibazo cy'imvune mu myitozo yo kuri uyu wa gatanu, ravuga imyitozo y'igitondo. Amakuru ava i Barca yagize ikibazo mu ivi rye ry'ibumoso, umuvandimwe Yohani Garcia kivuga ku mvune we. Rafinha ni mwitako, hamstring ani nyuma gutya ni mwitako nibyo. Gusa kuri Garcia we yagize ikibazo mu ivi rye ry'ibumoso,
Barca irambwira ko ari bugihanze hagati y'ibyumweru 4 n'ibyumweru 6 gusa ibindi binyamakuru bikandika ko ari amezi 2 afunze ubwo ndavuga ibyumweru 8 gusa mu buryo buri general gutakaza Rafinha ugatakaza n'umuzamu wa mbere Yohani Garcia mu gihe bagifite imvune y'umugongo ya kapiteni Marc-André Ter ubusho kuri Barca zarabizihe ukurikije uburyo yaratangiye neza championnat mu gihugu cya Spain Yohani Garcia abandi bagiye kumwanira mu izamu bagiye kuba bitwara gute kuri Afrika amaze kumfasha gatarebeho nyuma nje ndavuga kuri kumisinga nyine umuzamu nkuri icyo bivuze kuri Yohani Garcia yagize ikibazo cy'imvune nk'ivi ni imvune ikomeye cyane kuri FC Barcelona kuko ntago ari imvune igiye kumara igihe gito ni imvune yagiriye mu myitozo bibabaje kurutaho ikuruta ibindi byose ntabwo yavunikiye muri match ahubwo yavunikiye mu myitozo muri iki gitondo bamukorera isuzuma basanga ni imvune ikomeye yo mu ivi araza kujya hanze ibyumweru hagati ya 4 na 6 barateganya ko azasiba match ya Real Sociedad match ya Paris Saint-Germain match ya FC Sevilla match ya Girona match ya Olympiacos match ya El Clasico bakina na Real Madrid nibwo ibyumweru 6 bizaba byuzuye neza kuri uyu musore Yohani Garcia ngira ngo sinzi niba aricyo rigani yongeraho kuri ya usanse ya Yohani Garcia ni umuzamu wari umaze kubafasha nubwo yakoze ikosa ry'igitego batsinzwe mu ijoro ryakeye kimwe muri 3 kimwe batsinzwe bo bakaza gutsinda 3 match Adelare yasesenguye neza akenshi ni umuzamu banaguriye ko vraiment azi gukinisha amaguru neza ibintu ametriza ikindi guhinduka umuzamu wa mbere ntabwo byaje kubera yuko Ter Stegen yavunitse gusa n'ubundi byari bizwi ko bifuzaga n'ubundi kumugumana Ter Stegen akamuzamu musimbura cyane ko banasabye Ter Stegen ko bamugurisha aranga bahitamo nyine kumugumana ko amasezerano akiyafite we yumvaga azarwanira umwanya umuzamu rero abafashaga uzizamu cyane ko Barca kugarizwa ntibari cyane bikabije ifite umupira kenshi ariko gake biba n'umuzamu wabonaga yuko yabaga afite vraiment urwego rwiza mu bijyanye no gufata umupira unarebye nuko Barca itsindwa uruhare rwe usibye nk'igitego cya ninjoro kuva ino sezo yatangira ubundi amakosa ku giti cye cyo twita individual errors is costing equipe gutsindwa zari nke kuri we ariko rwose animation y'umukino burya pasa burya tangirana na defense buryo yanimaje yabo baturuka inyuma byari byiza kamem ni igihombo ni imikino yego ushobora kwicara kumva si imikino ikomeye ariko kandi nta nubwo yoroshye wayitubwiyeho hari Sociedad yo muri no weekend hari match ya Champions League bafitemo Paris Saint-Germain match komeye nkahora mu misinga muzamu wawe wa mbere Rafinha mu misinga abo nabakinnyi b'ingenzi key players babanzamo bombi Lamine kugaruka ni byiza na El Clasico baragikina mbere yuko bajya muri international break nyuma international break ntabwo azaba hari ubwo urumva nabwo ni igihe kigoye ariko bizaba bibi cyane cyangwa se bizagorana cyane kuri Barca ko ifite effectif no uyu muvuduko w'imvune batangiriho sezo bagize ibyago ukatangira kuza mu mezi y'ukwezi kwa mbere kwa kabiri aho niho ushobora gutakariza ibikombe kuko urumva havuyeyo Lamine hahita hajyayo Rafinha yego avuyeyo Dani Olmo hajyayo Firmino Lopez agiyeyo Bernard avuyeyo Gavasubiyeyo amezi menshi hari ukuntu ubona yuko batari kugira umugisha wo kugira effectif yabo ko baba barayitekereje kandi buriya mu bintu bitsinda imikino nk'uko nguko iba yegeranye ari myinshi nta kindi usibye ibisubizo umutoza abarusha undi muri effectif ye abakinnyi bashobora kuba ari beza ariko ni abantu bararuha icyo ni icyambere n'impamvu gusimbuza byemewe banabagejeje kuri 5 ariko icya kabiri usibye no kuruha by'umubiri baranoroha no mu mutwe gukina match nyinshi burya si byiza niyo mpamvu ugenda ubona ni baki cyane bahabwa iminota ihoraho nk'aba Pedri ariko nawe twigeze kubibona uburyo byiza kumugudura yakinnye match 73 muri sezo biza kumuviramo imvune ya sezo yose nekereza yuko atari experience nziza rero wakwishimira nk'umutoza kugira effectif y'abakinnyi nka 15 gusa ushobora kuvuga ati none sabo rugaje 15 still si nkabo bajya mu kibuga 11 n'abasimbura babo 4 cyangwa 5 tubundi effectif niba ari oya effectif ni iki effectif ni igihe ufite option zo guturuna ku myanya yose
that's what we call kugira effective yuzuye, kuvuga ngo buri kibazo cyose aho cyava hose bafitiye igisubizo. nko mu ijoro babonye ko kuba Eric Garisha ashobora gukina kuri kabiri byatumye Kunde agira iminota aruhuka. yego Uko kuruhuka kwa Kunde iyo minota utakinnye 60 cyangwa 70 ibigiye kumufasha kuko ituma kina match kuri Kia Sociedad ari fit rwose aryoshye, ikamutegura kuzafesinga abawinga b'ikipe ya Paris Saint-Germain agifite imbaraga kuko umubiri ntiyawukoresheje, kandi umutozo ya prepare match abafite ukuntu agenda muruhura mu myitozo kugira ngo ataza kugira nyine ibibazo kuko abazi cyari kumutegurira. Ubundi nkize ebyiri nizo akayisa ahekeranye, ariko wasanga muri weekend hari indi wenda nk'iya Sevilla Eric Garisha agasubira kuri kabiri. Aho tuvuze ni kuri kabiri umutima wa defense iyo baga bafite inigo byabaga indi chance yaragiye ntibabashe kugura umusimbura. Nuko kuri gatatu bimeze Barde yaravunitse, ariko kwa ko bazabaye Martin ubu ni sawa, ubu Barde ari kugaruka. Ubu Martin agiye kuruhuka Barde agakina, umva ko Barde ari fresh, Martin nawe agiye kongera agira kanya aruhuke. So siko buri gihe abakinnyi bose ushaka ko challenge nko batariko basara tubona buri weekend no week out, tubona n'abandi bakinnyi wenda nk'aba Cristiano nubatsinze igitego muri Al Nassr na Hirotse ari 2-2 mu minota 25 ati nubu aracyakina ku myaka 40 atariko ibyo no gutetesha abana bo sinshaka kuvuga ko umukinnyi ataba fielded cyangwa atajya mu kibuga kenshi gashoboka, ariko nshaka kukubwira yuko biba byiza kurushaho iyo ufite abakinnyi batagutera impungenge mu gihe ikibazo cyavuka. yego kuko nizo za Real Cristiano ari zirimo yaravunikaga kandi akavunika mu gihe biri kurusho. Cristiano yagavunika mu demi final ya Champions League, yego kuri final yakabona nka finale ntahari, hakaba bati it's okay Bera arahari, Isco arajya ku rundi ruhande tuze gukina nta kibazo, Benzema yataka izamu dukina umupira kandi bagatsinda. Hafite Mediana yabo ya batatu ya Casemiro, Luka Modric na Toni Kroos. Nicyo nyine nicyo bita effective. Ni ikintu kituma uri umutozo udahora uhangayitse ngo akakaramutse kabaye nabigenzane. So, ibyo rero kuri Barcelona umva ntago bimeze neza. Kuri Mukeba naho yego haba harimo utuntu tw'imvune n'amakarito rouge menshi ya Deni Huijsen uri kuyabona nkaho rwose asa n'usiganwa nayo, ariko ayo makarito uko biri kose cyangwa se ikibaha amahirwe byiburabo at least key players za nkingi za mwamba baracyabafite bari kuvunika. So nekereza ko umutozo wa Barca akeneye kugadaringa amakuru yose ku cyaba gitera zino mvune, kuko hari igihe biba biterwa n'imyitozo. Buri hari ukuntu ukoresha abakinnyi imyitozo myinshi ukabovarodinga bikabatera imvune. Hari igihe imvune ziva mu myitozo mike, imibiri itari prepare uko bikwiye, birashoboka. Hari igihe imvune ziva mu mikino myinshi, umukinnyi akaba overloaded n'imikino, abakinnyi ba Barca bakinnye match nyinshi sezishize bikamuvuna. Hari n'imvune zisanzwe z'umupira, bamukandagiye, bagonganye, bibaho cyane umubiri w'umuntu kareponda mu buryo butari bwiza kandi nta cyabaye muri ibyo nari mvuze haruguru, ukabona wenda aravunitse. Overall international break irangiye yagize umugisha agaruka muri Clasico, byamushimisha afite key players be ku buryo byamworohera gukina na Real, nta excuse afite, akanahera afatiraho kugira ngo akuremo amanota niba bose baratsinze izi match bagiye gukina mbere ya international break. None akabona uko ayitsinda agahita yicaho, none agahita akomerezaho ayobora umwanya wa mbere. Navuga ko agace ka mbere ka sezo gashobora kurangira ku ruhande rwa Real Madrid cyangwa muri favor yabo, ariko agace ka kabiri Barca ifite effective niho ishobora gutangirira none gushaka ko yakora mu munota. Mvuze agace ntago mvuga phase na retour, ndavuga gutya abakinnyi international break kaza bakazagaruka baza kuri jone nk'ya 10-11. Okay. Ku isaha moya n'igice ndavuga kuri iki cyumweru Barca irakira Sociedad, barakina kuri Estadio Luis Campanis hariya muri Espagne. Gusa ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 10:15 live kuri Magic FM, ngira ngo ejo turakora match anyango tumayita multiplex. Ejo biraba ari show kuko match ziri saa 10 ntabwo waburyamye bagukubita. Saa 10 hari match turaza kuzinjiramo mu kanya gato. Hari Chelsea iraba yakiriye Brighton, Palace iraba yakiriye Liverpool, Man City yakiriye equipe yitwa Burnley. Izi match ziri saa 10 tangira saa 10:15 ya mbere itujyana muri Espagne kuri match nyirizina ya Atletico na Real Madrid, match ikinwa ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 10:15 Ateran. Match zitambutse kuri Xabi Alonso, navuga ko yakinnye n'amakipe ari muri middle table kandi bivuga muri ubwo buryo. Uko utarakina na Villarreal, dafitemo
Barca Atletico ntabwo bakagiye ku bifi binini. Na Diego Simeone we biratandukanye, yahuye n'amakipe nk'ayo ngayo middle cyangwa se muri bottom table, ariko ntabwo yitwaye neza. Ariko by'umwihariko kuri Xabi Alonso ntekereza ko uyu ni umukino wo kugaragaza ko sezo ya mbere afite ibishashi cyangwa se ibimenyetso byo kazitwara neza muri mwaka w'imikino. Kuri Xabi Alonso amaze igihe atwereka yuko ari umutoza mwiza muri Real Madrid muri izi match 7 kuva uyu mwaka w'imikino watangira, ukuyemo match z'igikombe cy'isi cy'amaklub. Match 7 amaze kuzitsinda zose, nta match n'imwe aratsindwa, nta n'indi match aranganya. Afitemo clean sheet 3, imikino 3 atinjijwemo ibitego muri match 7. Afitemo ubwizigame bw'ibitego 12, yatsinze ibitego 16, yinjizwa ibitego 4 gusa. Yizigamiye ibitego 12. Uyu mugabo amaze igihe akina game nibyo zitamwereza test ya nyayo, ariko iyi match ya Atletico Madrid niyo match igiye kutwereka yuko nibi byamaze igihe akora neza bishobora kwihagararaho kuri match zikomeye. Yabitweretseho kuri Marseille, atwereka icyo bakora mu mukino hagati, bafite n'ikarita y'umutuku. Marseille nayo ntago ari ikipe yoroshye, ni ikipe ifite umutoza mwiza nka Roberto De Zerbi, ni ikipe ifite abakinnyi b'abahanga cyane ba Aubameyang na ba Mason Greenwood na ba Kondogbia na ba Pierre-Emile Hojbjerg. Ni groupe y'abakinnyi b'abasinya mu by'ukuri bari kuba bayibabaza, ariko Atletico Madrid ni indi test, ni igipimo cya nyacyo kikwereka ko muri shampiyona uraza kugira ijambo cyangwa ntaryo ufite. Ko Atletico Madrid iri mu ekipe nibura muri no myaka nka 20 ishize inyuzamo ikaba yatwara igikombe cya shampiyona, ikagitwara Barcelona na Real Madrid. Atletico Madrid ntago iri mu bihe byiza, nayo umutoza ashobora kuba yakishimira El Cholo, nawe ntekereza ko aya manota ayakeneye kuruta even na Xabi Alonso. Xabi Alonso akeneye gutsinda kugira ngo akomeze kwemeza, ariko El Cholo nawe akeneye gutsinda kugira ngo akomeze kwegera imbere ku rutonde rwa shampiyona, kuko ahagaze ntago ari byiza. Ejo bundi twaze tugaruka kuri stats ziwe n'uburyo ekipe yihagaze, tubona aracyarimo byinshi agomba gukosora. Yicaye ku mwanya wa 8 n'amanota 9 yonyine. Real Madrid ifite 18, Barcelona ifite 16. Bisobanura ngo ikinyuranyo cyatangiye kuba kinini hagati ya Atletico Madrid na Real Madrid na FC Barcelona. Iki kinyuranyo ntago ari cyiza kuri yo, kuko ni ekipe ikunda akenshi kuba yafatirana mu gihe ano ma ekipe agize umwaka utari mwiza ikaba yatwara igikombe cya shampiyona. Real Madrid irabarusha amanota 9, bya kurira kuri FC Barcelona irabarusha amanota 7 ubu ngubu tuvugana. Kuri Atletico Madrid muri match 6 za shampiyona bamaze gutsinda match 2 gusa, bagira gutya banganya match 3, batsindwa match 1, bamaze gutsinda ibitego 9, ariko bamaze kwinjizwa ibitego 7. Twaze tugaruka ko nibo bari bafite defense nziza umwaka ushize bona Bilbao, kuri inshuro kuba kuri juru na ya 6 bamaze kwinjizwa ibitego 7 ni sinye itari nziza kuri Diego Simeone na groupe ye muri rusange. Nekereza ko akwiye gutangira gutsinda, ariko binjiye muri uyu mukino neza nyuma yo gutsinda match iheruka, harimo na hat-trick ya Julian Alvarez nyuma yuko yari yamwijunditse mu cyumweru cyatambutse twe twababwiyeho, atishimiye ko umutoza atarimo atuma akina iminota 90. Yagiye kuri bench aravuga ngo why always me, kubera iki buri gihe bitekereje gusimbuza ni ngewe uheraho. Next game icyo yasakora yahise amuhemba gukina iminota 90, na nyuma y'umukino aravuga ngo Julian Alvarez is our best player, niwe mukinnyi mwiza dufite derafu, tugomba kumwubakiraho intsinzi zacu. Bisobanuye ko umukinnyi concerns zize umutoza yarazumvise. Twagarutse kuri Antoine Griezmann udahagaze neza, match zibaye 22 muri shampiyona nta gitego. Match 22 nta gitego, still aracyamukinisha, aracyamuhanza mu kibuga. Twe twavuze yuko bibaye byiza yatangira kujya yarinya Alexander Soroth na Alvarez akaribo bashakira ibitego ikipe ya Atletico Madrid, kuko bo ubona ko buri gihe umutoza yabitabaje bamubonera ibitego. Izi forme za Antoine Griezmann zitari nziza agatangira kuzisha muri abo bakinnyi. So ntekereza ko ni ibyo byo gukosora kuri ekipe ya Atletico, kwinjizwa ibitego yewe no kongera gutsinda ibitego byinshi, ndetse no kwihagarara mu mikino. Ko ejo bundi nabonye ikipe ya Atletico Madrid muri izi match 6 bamaze gukina, si ikintu kiza rigani. Muri match 5 muri zo barabishyuraga. Uri kumva icyo kintu? Yeah. Match 6 bamaze gukina za shampiyona 5 muri zo
babavaga inyuma bakabishyura kandi Atletico Madrid si uwo mwimerere wayo dusanzwe tuzi ko ari ekipe idefanda neza yihagararaho kuko n'ubundi ifitemo draw 3 n'intsinzwi imwe izo match zose babanzaga igitego mu mukino bakaza kwishyurwa so nekereza ko rero bagiye gukina na Real Madrid ifite Mbappe ari muri forme z'ubuzima bwe ahagaze neza muri iyi minsi adagura ahagaze neza barimo barakora neza muri iki gihe no kubirinda cyane no kubakorera tide nzima z'uburyo bagomba kuba babahagarika Mbappe ntago arimo Sofando bari umaze gutsinda ibitego byinshi muri championnat ibitego bimaze kuba bingahe bimaze kuba ubwo meruka kureba yari afite ibitego nkizeho n'igitego yatsinze equipe ya Levante Kylian Mbappe amaze gutsinda ibitego ni 7 byonyine yaba neza ko numero kari 7 gusa ni ibitego 7 muri championnat ahubwo nayo mfite 10 mu mutwe ariko 10 ni toute competition ni mu marushanwa yose wazemo na 2 yatsinze muri Champions League n'ikindi kimwe yatsinze mu gikombe cy'isi cy'amaklub y'ubiteranije muri no saison muri rusange ni ibitego 10 ariko uhereye kuva championnat yatangira ni ibitego 7